Di Flora ya dolong ke tang tereka jok loka charli osomar pendanglok radatum hitigulat ke dam kisung. Surihini Raser ke paningkan kaselam Tarabasa picnic spot tourism asai kampen kilang kapang kreya jok nampi keman. MLA Barim Klengdon Ingtipen Bokajan BMCC Amaipu Chandra Katharatum Kidukela Goradapan Sanghan Kirap Kapajer. Kardam Piniprantan Bertalong Penili Samijilihan Sapi Non Bertang Tonpen Arjita Silonijan Road Division Kaparlo Non-Lapsable Central Pool of Resources Thihek Pen NLCPR Scheme Pen Diflo Arroyalong Kikim Kirangpon RCC Adolong Non Puan Ta Kipatang Teregajok Non Puan Ta Chek Adolong Si Chileng Bomlang Bangso Dolong Kapatang Teregajok Number Hini Dolomara Polling Station Aradatum Pen Prabjin Pen Kapatang Ponjapan Chuning Ripon Diflo Arroy Lapen Kaipo Lang Solong Kidon Pet RCC Adolong Kitang Teregajok Halabang So Radatum Abangki Chiputek Tepin Akisungsi Phonanglo RG Senang Karbiang Long Life Apirangki RG Sonrong Par Alam The Martung Labang Sus Adolong Kitang Terek Pen Pot Barla Polote School Gidun Alantum Akihun Edu Kok Tipu Si Hanlo Bimala Labang So Check Adolong Semenon Sido Cholo Langnang Telu Pulote Lakipon Plinpo Non Cheklo Yana Pilote Labang So Delong Ke Ponpo Dami kedam tangan ningkas melang tu langsung experience bom lo jalan tu school thelo bulote langdun de school kidu na hod lang ke thepen pora lang tu hem si donang ko tilo la pen penang tu mangkang thinchi pathe sila bang so alang rois dami apiri cham etsi tame alang tu la pu pensinang parna ko tilo la pen bang so poka de long penang na jirding lo ka selam tang bisa pini anda tang telang asi council so lo pang kri pulote ke bang jilangar ni anso se akisung dolang People mau Council Foundation di non 23 June lote aku celebrate tu po, tapi development ahi nat lapan ke perang litum teklong lit. Posi pini, lapang so karbiang long life pen. Jasemet langroy parai kedu arong arada tu ampan. Akan ing ripi kela hello jalang tu ampan prabjin bela bang so de long petang pi pulo tangte, alang tum joy ke joy wan pen school ampan, lapen hiti borwa ke bang ampan lapen on parke, alang litum kisu kecelang dia ampan tamela aki joy du. Bangso Dolong Kitang Tedet Penajok Loka Charlie Klim Somar Pendanglok Rong Radatum Hitigulat Kedam Kisukione Yahut Kachipon Penangan Kisung Phonanglo Jasemet Abangki Non Barla Porhut Langnang Thelote Radpen Kiki Macheka Dolongta Langpon Depo Radabangki Lang Royari Tot Kurpen Anparke Hangta Thekidet Lopusi Radpen Ninchipon Bangso Dolong ke la paka Dolong ko an lo de ajir giding ka punai tangke Ningkan kep an dakli lo a contractor nung wang ma wang we a contractor tung la so dak ke wang we claim click claim kli acha nale tum pipilo kisung ke tong bangso a Dolong pen kisung te kisu ke un e ke che pon pini ni ta kostu lo pini gari motor pache lenga thai ke bahar pon si ki pon lo de school ki dun hoike na ke school available te school dun te ko son la school ki dun da la pulo ko kostu sumar tu mahut pen ke a pe richi plog et pol lang e parnang sonda ki dulo acha ni kachini lapen ne karjilong la son bang a ke kluda du pu son ala da ki kluda dulo Dolomara Pen RG Sonrong Par Karbiang Long Live Kedamtang Surihini Raser ke paningkan Karbiang Long Autonomous Council lalong Congress asong Sarkar Kachari Bomahut Tarabasa Arat Kijoy Kilang Adim Donang Jipura Karbiang Long Autonomous Council Tourism asai kamahin pen Tarabasa picnic spot Selamponlo Bon tanon kilang ikha Karbiang Long Life kilang aradatum bangso ay nampi clear sing adim lahenlo Tarabasa picnic spot adimlo Kedamtang Surihini Raser ke paningkan Karbiang Long Autonomous Council Tourism asai kamahin pen Tarabasa ahavaratum kijoy kilang adim Karbiang Long Autonomous Council Tourism asai kampen kilang kapang krebi ajoksik pini arni abangke lapusonay nam nang manang koklo Halabang so Tarabasa picnic spot along Klim Somaratum Padripon lo nang pusi arni arve kachiti binadim kang niadim pendanglok ason selamponlo Lapuan tangka padam terapi pini arni lapuson nampi kapamanlong lo kabangki adung arai arada tungtong kicok chiloma matangte tourism asai kamatumsi kicok chilang Jongsi kapangram supen si padoji pulote bangso dimalong picnic spot kaselam dam kopia phanlo lapen kopia thesi alaka tangka kopia phanse kapadam chotlo
Lasi bangso taraba sa picnic spot adimalong puthot pareng thura radaphan aning karong pen kapajui damlong japhan karbenglong autonomous council kacharia tonben langpon thua sonte adungarai kido tumaphan aleidoji taraba sa pen dirchuna rongti karbenglong lai non malom so dihina mophan bertain tan panik sina Punctual Stationery Humri damra langdamik tha labang suwa kula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum lopon iji humri damlote nanglitum thek igungji lasi humri damik tha Punctual Stationery Humri damnang jadim lake Rongkhilan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adum Dipu Karbi Anglong Dihina mopi puthar betar jupanthik lonang MLA Barim Klengdun Ingtipen Bokajan Block Mandal Congress Committee Amaipu Chandrakatha Ratum Chelangra Petsi Langtibuk Pen Longhoptimung Arong Aradatum Aphan Sang Jangthu Ingti Kerapajarda Assam Lapan Karbianglong Alongta COVID-19 kisu aphal Karluba Maporhut Atokanu ke do Aradatum Choklem Chodama Thai Kavi Kichulong le Kijun Long le Pen Penangana Kisung Chitong Nangno Lapusona Porhut Pini Bokajan MLA Barim Klengdun Ingtipen Bokajan Block Mandal Congress Committee Amaipu Chandrakatha Ratum Chelangsi Langtibupen Longhoptimung Kidukila Karadatum Aphan Sanghan Kerap Pajardam Kirap da Mahut Alang Litum Josemet Sang Jangthu Lapen Ingti Si Kerap Pajardam no Kisung Tektega Porhut Alang Litum Lapuson Kerap Ahormu Kapali Thekaputhak Hadak Ronga Sar Lapen Ronga Radatum MLA Barim Klengdun Ingtipen Block Congress Amaipu Chandrakatha Ratumaphan Kachuro Pajir Halapu Langne TBS Ahempu Satro Teron Jongjung Sarupathar MSC Constituency Angkang Balibathar The Edhan Searong Isia Radaphan Sang Ingti Lapan Ingho Adip Kiran Padodam Kiran ke Bagasar ke Denghut Borsali Teron Rajan Rongpi Arun Hanse Lapan Ari Sanghua Tumta Chirap Chitodun Bokajan Pananan Terang Karbianglong Live Sarupathar Mahamaya Korkanthi Phuloni Mandal Congress Committee atum Pini Angikar Divas Mate AICC Maipu Barim Rahul Gandhi Artaninkan Phokep Kepleng Mahangke Thegarnika Talondun Pini India Angkangpi All India Congress Committee Amaipu Barim Rahul Gandhi Artaninkan Phokep Kepleng Mahangke Thegarni Pachitondun si Angikar Divas Pu Karbianglong Alongta Congress Songatum Talondun Lason si Mahamaya Mandal Congress Sai Hemalong Mahamaya MCC atum Chepatir Piponsi Talondon Mahamaya MCC Amaipu Mate Karbianglong Autonomous Council EM Barim Bidya Singh Rongpi Ahinpen Maichari Ponsi Alohi Amanpen KEDCC Dun Maipu Rotul Teron Pendanglok Congress Along Klembang Piatum Chitongdun Lason Thak Korkanthi Mandal Congress Committee Sarupathar Mandal Congress Committee Lapen Phuloni Mandal Congress Committee atumta Patir Piponsi Pini Rahul Gandhi Mahangke Thegarni Mate Angikar Divas Talondun Renti Halapu Bangso Mahangke Thegarni Pachitondun si Karbianglong District Youth Congress Committee atum Mithanga Khipen Kapre Adimalong Kisungke Boyder atumaphan Sang Dali Lapen Ingti Haihui Keron Pado Dogmoka pen Samsung Ingti Tarabasa pen Dirchuna Rongpi Lapen Bokajan pen Ananterang Karbianglong Live Pini Prime Time Berta Kelepon Sekang Toniglo Domethakme Kardom